So, congratulations, Mara Ame. Mbarara Ame boarding school singire chikopo chompira gwebigera habwa amashomero ga Mbarara sito mu rwaye gwo kubanza myaka 2021 bwanyuma yo kusinga ya Mbarara high school na gore mwaro mushomo muzano gwakamaririzo nyemwe yabazi Icyo chikopo cyo kubanza cya district tutakatwara gachikopo na kimwe ubwo mu rwo kubanza twari chikopo cya district when turachemerera munonga twasambe bikoce bibe na training kandi subira kugira ngo icyo kitwafuna dakike twayiga mu bingi kwetereza omumisho kwayitira umuntu genda muri regionals kwetereza cyo twafuna regional trophy tukareba mutwarwana n'abashiza bariyo twasimbura icyo kikopo Izakamaririze z'abishitsi basize kubaho bwanyuma ya Merehira high school kubara byazana nabo ahabwe enshonga yo kwandika isabazana nuko abatebekanisa kuri abaraza team kuba agamwe amashomero muri Mbarara city garesire abana abatakencwirweke ngwenu kikire nkaga agabishaga mwagabishiki bagende bari abana babo baba cleaning baba screening barengo bareta abana abatebekine kandi abashye abarwo benyini abaryumbetabo ebya education na mu system education abukoroferinga ngabeje Abwa TV West and Alogias byamukama